Maka dia pun Allah Ta'ala ni. Jadi terima tu perlu na setange he. De gaga setan mati ko de panakamat lino. Dito nang katuang kali karyo ka engka setan mati ko panyingkulu iro lapoto eh. Gaga. Tapi biasa ki mengkalinga, weh mi mana isetang. Ya kumakai. Bosi-bosi wala keso nasang mi mana setang. Berarti pede mega tu pale setang. Apa mi mana na denang kaneng kalinga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna pungala ta'ala ke hadir. Alhamdulillah si mata-matai nasabak pamasena pungala ta'ala padang kamana ki nawiring hidayah yuwani nairuli pogo ipasuran na pungala ta'ala. Ia kotania hidayah sila deki pogau ipasuran na pungala ta'ala. Magai nasabadena pitas selikna. Dena pada pasuran na punggawai pitas selikna. Menyamang ipogau. Tapi pungala ta'ala suroki dena pitok kolinoy. Napa ni ia ko pasuron na pungala ta'ala ipogau na caca setangi. Na caca setang. Gangkana makadana bita may yahdillahu fala mudhillalah. Nigi-nigi iwiring hidayah pole pungala ta'ala digagawad di pakapusa-pusay. Digagawad di mahalangi ku pungala ta'ala maringi hidayah. Amo parenta marajing ipagauto na reko ang kahidayah. Nabi Ibrahim alaihi salam isuro gere anakna. Andai kata tanya hidayah, dia boleh pogau. Anak melo igere. Tapi nasaba angka hidayah waling Nabi Ibrahim, no bimadecing ya anakna, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka. Nak, lo pujila dak kona. Tapi wi taila lepatin roku nasuru kaji pungala ta'ala gere kona. Fanzur madza tara. Maga musa dipatujumu na aga sa dipandapakmu. Andai kata Nabi Ismail dena kanna hidayah tatay na tolak.
Tapi nasabak hidayah agana sang Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mo pagau agana surapu ngala ta'ala. Taruntuk ka matu asuri mondri saya ka anak sabara. Terus ang hidayah. Ambo isuro ku pungala ta'ala geri anak-anak. Anak sadia to. Wattun na milo na geri anak-anak. Setalata memuka. Bertindak. Ibrahim. Anak millau-lau. Matoa manonengka. Bicumo pimusalay mulau mak dakwa. Bato mulisu. Bato inapakulisu. Melo si ko gere. Malak perutong ko Ibrahim. Bati na sitangi mahalangi. Tapi dah sebab nak kena hidayah. Miti batu Nabi Ibrahim. Narimpa isitan. Salay. Ia pasuran na pungala ta'ala. Maka diabadikan kata menrek Makkah melempar jumratul ula. Permusuhan antara Nabi Ibrahim dengan syaitan laknatullah alaih. Setannya dia dapat turanu. Napodangi bainina, hajar. Karolah kaimu melo nagiri anakmu eh. Manangka pasuran negara ipungan Allah Ta'ala. Maka dia siti hajar iya memang ko pasuran na pungan Allah Ta'ala. Amu iya sadia tu igere. Mite tu batu na rempoi. Dia badikan dengan melempar jumratul wusta. Oh, Ismail buat di calolowo. Ko anak ya lemi HP namakko. Ismail, ambo mu bana mu gere. Dia pun kena tahu ngiko. Tapi Nabi Ismail nak kena tahu hidayah. Miti itu batu. Magi ko nagere kamboku. Pasuron na pun Allah Ta'ala. Miti itu batu dari rimpai. Maka diabadikan dengan melempar jumratul aqabah. Jadi boleh maka ketalu tu telu irempa. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Batina setange menggoda, menghalangi telu sulapa. Ambo indo anak. Tapi lagi-lagi nasa nabita mayyahdillahu falamudillalah. Nigi-nigi iwiring hidayah digagawad di mahalangi. Hidayah na wiring ipung Allah Ta'ala ihe. Di nahalangi ki toko, tadi nahalangi ki balu-balu, tadi nahalangi ki anak, tadi nahalangi ki jama-jamat. Tatak kilau. Ia nasabah hidayah boleh pung Allah Ta'ala. Mapamula mero setalata memuka de metona melo nerekipogoi pasurana pung Allah Ta'ala. Gang kana nilau resimo ko pung Allah Ta'ala pun alenga umur silampe linoy. Agum pagau. Melo ka pakalontok-lontok anak apon Adam. Barangkau si bama tu okko naraka lay tunu. Nilaw matoy. Maka dia pun Allah Ta'ala ni. Jadi terima tu perluan na setange he. De gaga setan mati ko de panakama lino. Dito nang katuang kali karyo ka kasi tamate ko panyingkulu iro la poto eh. Gaga. Tapi biasa ki mengkalinga, mi mana isetang. Ya kumakay.
Bosi-bosi wala keso nasang mimana setang. Berarti pede mega tu paling setang. Apa mimana na denang kaneng kalinga mati. Mako mimatoy. Itarima parilawan na. Alay umur silang pelino. Jadi pede matoy lino. Pede mega setang. Pede macoy lino. Pede mega setang. Engka setang matapa tahu. Angka to tahu matapa setang. Kiga bahaya. Kiga bahaya. Tahu matapa setang atau setang matapa tahu. Ia ko tahu matapa setang. Wadiki salama. Apa na perita to lari. To lari. Kema lampir. Lari. Wadiki salama. Tapi ko setang matapa tahu. Aja nitai bati. Si bawa ki mandre. Si bawa ki minum kopi. Si sana mak dek. Welanya jompe kue. Ay setang na iya matapa tahu mi. Iya bahaya maromo di dirisan. Ko setang matapa tahu. Maromo ki tertipu. Tapi denu le malaki setangin nare ko marapi ki ko pungala taala. Na pau mitu pungala taala de mulle mali atakku i marapi ko iya. Iya tau marapi ko pungala taala. Lai puji, lai sayang, iatoro, mengkalinga baca. Pogok pasuruang, niniri papesangka. Iya, tau macawi ku pungala ta'ala. Iya kong kamanu mabesah, manu ta mabesah, magabati panri. Iya langi warra, kurr, angka mana matdapi mapitok-pitok ko 5. Matangangi manre, isapu-sapu. Kanjak pemanuk kue. Tako angkai apoy memandre manuk kampung. Nenek kanjak pemanuk tu macina lada apa kak mandre manuk kampung nenek. Maka dai nenek ai dewa lekko nai dewa lekko. Upoji lada manuk ke mabesar. Mapato. Wo biminangka. Jadi aga pa dua nenek. Nakade ko pajana ko mandre na manu engka tu manuk ku malairay. Yan narumu rengkor. Masya Allah. Yan narumu laluray ko di mulai dapi rengkong. Rempai piso aja. Nak beremat to nenek apa malairay. Maka turun pungala ta'ala ro. Atan na pungala ta'ala mabasay. Ang kesetangin milaw makri punga dewa lekko. Dewa lekko. Yan na tumuala malairay. Yan na tumuala de mangkalinga baca. Isur masampaja tiya yobi masapari di namelo. Yan na tumuala. Atakut aja mualai, dia mulai malai. Dia mulai malai. Makanya rono yobi anggota yobi bali boleh supaya angka ki macawi ku pungala ta'ala. Iya tau macawi ku pungala ta'ala lo mo ya dale ni tere. Ikarau kang manu mabasay. Capu matu okko pala 5 na punana. Nakapese tali. Ai melomopi na aleng nga warra si baskong. Be si bakoro. Si bakoro, oke bakoro na pandre manuna. Onro na pujin na maduna. Tapi matangangi manre tu nakapesali na kontrol. Tali
maso ni. Nagatang jolo bakoroy. Magi nagatangi, apa ko'y panre tarui na beni tali mo to. Makoto ni ro tau na puji pungan na tala. Ya le dalle, masempo dalle na. Tapi amo pe ko sempo na dalle na, ya konite pungan na tala ditari iye. Apa magay? Megalak da si matu dalle na, nalupai si maturu Ya kumega si zaman na matu, desi na sampajang. Sibuk si, desi na lumak birjama. Jadi gatang jolo dalle na se. Jadi ko tau marapi ko pungan la ta'ala. Na cipi-cipira ki jolo pungan la ta'ala. Aja mo ta masalah pahang. Na puji ki pungan la ta'ala tu. Apa detan na makka na puji ki pungan la ta'ala. Na lapor ki gangkan na. Terlena ki okoro dalle okko jama-jamange. Gangkan na muasam pajange itu. Tanya apa puji itu. Agak balik pancingan. Katumeki pala balik lopo. Malopo to pancing. Tapan ya alamatu deh. Pancing. Sini nung masalah malah bingkah deh. Maka dagang maki amo mabela ka pungal tanah pandre to. Iya. Manuk malaire ipandre mato. Tapi maga bati na pungal tanah pandre. Ikaraw ka mo to war tapi amporam ni. Tak besi-besi. Tak terre-terre. Angka manu. Nan recede. Na dua talu melok manre si jaguru jolo. Mak bitte jolo napa nanti. Makotoro to mabele ko pungalata ala yampura mi dallen. Marombo si gajak-gajak jolo. Sini no masalah lebih kadinya makanya macawe ki ko pungalata ala. Denun le setang mala kinare ko marappe ki ko pungalata ala. Tawiringi hidayah din lima setang. Tapi sigilingan na wa mayyud lilhu falaha dialah. Nigi tau rigalyo ko pungan ta'ala adam mudega gawad di malingi apa tirong. Dega gawad di malingi hidayah ko pungan ta'ala pagali. Amo nabi beneng kamu pa nabi monrin na nabita nabi no makkatobah. Denul lenakan na hidayah tau igali. Kamurena nabita na pujilad. Mapamula arua tahun nabita ni piara. Pak guru mampi bembe. Maraja-raja pak guru dangkang. 25 tahun urut na ipak botingi. Pak botingi nabita. Ilanti nabita mancaji nabi umur 40 tahun mendukung iromurena ro. Wih makan jalat dek itu agama inure. Kan jalat dek itu. Kan jalat dek itu. Maka dia bita taman ipalek seleng amure kutis sama makan ja. Aga naseng. Aja na utama nak masiri ka. Angkat tu Abu Jahil mececaweleng ngah. Nisa makasing agama tapi masiri. Iya narona cacala da pungala tala ko risang makanja gagana to masiri pogawi. Gangkan na onro chay na pungala tala lattu mate Abu Talib. Dena kan na hidayah. Dena tama salla na mate. Waktu na madang madararing na bitta. Pauwi cica ngamure la ilaha illallah yakumu pauwi cicang wewai komatu asrimundri. Menurut riwayat na paumu sabi sipolo minamate. La ilaha lapuni. Aga betul na de gagapuang. Mati ni. Ya de gagapuang na mati.
Dia kan na hidayah. Nabi dakwai. Nabi ta sendiri caloi. Dia kan. Dia gaga mulim maling hidayah. Tahu na galipu ng Allah Ta'ala. Mati ni. Mak dari mopi Nabi ta. Puang. Takka kak mancaji suro. Made talenga kekuatan untuk malingi hidayah amureku. Lo pujilat de. Lo pujilat de. Ibalik ko pong Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta. Majapuiku Muhammad. De mulim malingi hidayah. Tawe amo manimu pujilat de. Amo mo puji de mulim malingi hidayah. Dia boleh maling hidayah. Nabi podang. Apalagi di bukan Nabi. Jadi aja ni di maling hidayah bayi ni deh. Aja ni di maling hidayah anak deh. Detulai. Nabi lay podang tanay ko maling hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi ia tu pun Allah Ta'ala naweringi hidayah tau kegi na poji. Kegi na poji pun Allah Ta'ala. Mo tau majasi pak. Tita makokoy. Tapi kung ka na poji pun Allah Ta'ala si pak ko tu. Capak na matuk na kan na hidayah. Ya kung ka to majasi pak tita. Aja mo tahu dia timitai. Uragai bawan ni naidi mancaji asbab hidayah. Idi nasabari nakan na hidayah. Idi nasarai muragai mobi gangkan nakan na hidayah. Iba romya karesoi. Aja tamacay mitai. Wadi jaji majasi pati tetapi angka nasabari matu. Iyan ro makuragi gangkan na idi nasabari nakan na hidayah. Sini no masalah malabi ingkah dere. Pengluta Umar bin Khattab. Waktu na de panatama sallang liwa jana kedona mega dosana. Melo naunu nabita. Kadai ara ni gamelo waddimuni Muhammad siratu onta. Wah, iya pa. Maka ditawe ikumitumi wadding Umar degalang ni. Nalay padan na si banyaran na nalobolana nabita melo impunoy nabita. Kay Sa'd bin Abi Waqqas. Kinramil Umar. Mika lomuni Muhammad. Muhammad tanya tahu batu. Ang kamuren, ang kasumpulolo, ang kasijin na. Naburok ko to. Makabalay ba to? Mega baca tokkoy ko sada. Saat. Barat tama tokko niya salap pala. Maka day saat sila loko pole. O ko nabita tama na salang. Maka day Umar iya pala kumaku itu iko jolo launo. Maka day Sa'd bin Abi Waqqas manasatuni siyamba Umar. De lagi lau salap pumemewa ko. Apalagi salan na matesahi kak kumukala kak na ditoji mukalaku. Belum tentu to. Si rampu kepedak. Mageratai Sa'd bin Abi Waqqas. Umar, riwat tumumpade pemumate penasarang. Anrimu Fatimah binti Khattab tamatoni salas si balakai. Anrimu makun reye Fatimah binti Khattab tamatoni salang. Macalla rupan Umar nataro cai.
Weh, keluarga aku apale marape tama salat tu napatami padana napal lobolana adina isalimu pinagora buka itanga matangangi pengajian ilalang matangangi baca kita kasi di sahaba yutu isa yasang khobbab ya ku guru tak kasi makani lakabba matangangi baca iro kita khobbab nakada Umar buka itanga lari makacubu ila Ka'bah apa nakada Umar angka ya kon ka Umar angka le tolong maka dicubu Fatima atau adikna nabuka itanga iya to nabuka tanga iya to tapapal lepak na Umar on rusu na pal lepak na Umar pue dua timue miti darai yewe ko lakain pun roya watopa coba ni maja guru Umar na papaja naitai tak berberiro lembaran ayat na pungala ta'ala maka dari Umar agay tak berberai maka dari Fatima ada na pungala ta'ala iro mika bacai deh nawat dimu baca cari pako peko cara nawat di lo baca iro nak kada mesti dio kojolo dio pacik kojolo nompori si Pak maturu ilalang atinna Umar turut dio pure dio na bacai innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri langsung macam mengaji deh panatama salah macam iman ni mengaji Umar macam baca Purana na baca boy tanya aja paling cule-cule salangnya iya ko makku miloto tama salang terus batina pun latal maling hidayah miloto ka tama salang ko makku masuk ila Ka'bah pole makan cubun Umar weng kalingala na bitamillo doang puang parajai agama selenge imagi Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Hisham Abu Jahil esang ipatallaram itu pe Abu Jahil ambok dongo tapi asanna tu Umar bin Hisham ipabatoy selenge puang nasibe barana ye dua Umar Umar bin Khattab ga Umar bin Hisham ternyata Umar bin Khattab ipite ku pungala ta'ala degaga lalenna ko pak kita mata Umar na kanna hidayah degaga tom dakwai degaga tom loy bolana sementara Umar bin Hisham atau Abu Jahil karuai pulona nabi tello bolana makatok-katok tanga mu bitama sallang tapi de na pitik ku pungala ta'ala tapi Umar bin Khattab denang kana yokbi aga pale pas sabar karena makunrai yaitu adikna Fatima binti Khattab jadi luar biasa itu paling nereko engka makunrai berkorban untuk agama luar biasa batina pungala ta'ala makpuji sampai Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara adikna Fatima binti Khattab. Sini no masalah ini. Majasi pak kita mata, tapi angka sipa na poji pungala ta'ala ko Umar gangkanna nalapas sabarang adikna Fatima gangkanna tama sallam. Aga sipa na poji pungala ta'ala ko Umar bin Khattab logir nirita. Watunna tama selang Jumaile nyantara untuk mas syahada purai mas syahada makutano ko nabita tama na selang aga lupo gau
Maka din nabita agya gimui talau jama ia tumu pogau. Agi gimui talau jama. Nah, iya ro nabita watero de pagaga zaman na lain sangadina dakwa bawak. De pagaga sampajang. De panisuro, de panamiraja nabita. De pagaga puasa jami mana. Seke haji de pagaga. Dakwa bawang. Maga dakwa na nabita watero. Nasabak de pagaga perintah terang-terangan mak dakwah, ia dah tu na pagau ina bita dakwah dari rumah ke rumah. Nah kato tak ciri-ciri di boleh, angkato nak buka rangitanga, angkato na makada-kadai, angkato na rimpa itai onta, angkato desi sana buka itanga na. Mak dupa-dupan na uloy na bita he. Sehingga Nabi tak koloi mak dakwah karo mak baju putih mak kudara lisu na taruh tai onta irim pergi. Gangkana. Naitai Umar talungas so di Umar nitai Nabi tak mak dakwah mak karo maka dai Umar ke gapawat tu napura ko mak itu. Mainaya. Umar ambil alih. Maga batena Umar. Kinro-kinro ang katau mega. Okor mak dakwah. Lokko yolona kabay matangangi matawapa. Watiro. Tay matawapa. Di na para batena matawapa makokwe. Watiro matawapa. Tay ang kamalojo-lojo matawapa. Onro janar. Matawapa mato tapi. Di na pada ini. Matangangi matawapa teko kabay. Na menre na rampu ipadan na Umar. Niga de na melo tama salam makoko sila lona lauleto tacidi-cidi alona. Umar. De gaga mulet tantangi watiro. De gaga mulet tantangi. Maka sininang kay hadir tama mana salam. Spontan tama salam. Migalada to tama salam watiro. Waninna ke malaikat Jibril no. Muhammad, suruna ta'ala. Sahabatmu Umar, napa telungas so tama seleng. Tetapi ringkis 10 matu di antara sahabatmu tama suruga. Nang kalingay sahabat lain ni. Manangkah? Aga pas sabarang suruna ta'ala. Nabi tade meno pawi, de na melo baliwi, de na melo kapau-pau. Di na padi maromo ko ang kapakutana mo, de diris sang ibalito. Murono di kapau-pau. Maka de nabi tatajang ni. Pungala ta'ala pak bali, apa amu ya di tu pahang. Aga pas sabaran asilal napoy talungas so tama na salang ang kada jaminan na po malaikat Jibril maka ringkis 10 matu tama salang tama suruga. Tajang ni. Ang kana pungala ta'ala bali. Irwan niro turutongi surah Al-Furqan ayat 70 untuk menjawab daripada pertanyaan sahabat. Agana sepungala ta'ala wa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Nigi-nigi tau toba na pagasingi asing karuan na ripuang Allah Ta'ala na pamakibua amala na pagaw inabita amala soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Mereka itu aku gantikan kejahatannya menjadi kebaikan. Uselewi dosa na mancaji amala. Dosa mancaji amala. Jae mancaji decing. Pikutan na miga. Tan na mariolo tama suga. Na miga mimat dosa na. Na iselei mancaji amala iro dosa iro. Tan na miga.
Jadi makasilat da tu pe tau megay dosa na he mainga. Nah, iya tu makada pun Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Pun Allah Ta'ala malak dak na poji tau toba nai atau pacingi alena. Na puji lada pun Allah Ta'ala. Jadi kau kata majasipa tapi tobai napakan jaga singkaruan na kupung Allah Ta'ala. Mangok bitopi mak dakwai pada na pegau inabita no bitawe nauragai tawe lomas sempajang nuragai telu mas sapari nuragai tayo untuk macawi kupung Allah Ta'ala. Maka itu dosa na iselei mancaji deci. Sini no masalah malabih yang kadere. Jadi kuang katau makaleti tajamu tapaturan wad di jaji capan angkana puji pungalata. Iero na puji pungalata lo ko Umar watuna ni semakade makanja selenge natung-tungangi. Tanya bawa ngalina pogau ino bito itawe. Watuna ni nisang. Demetomia nisangi. Nama jasi Pak Riolo. Jadi wat dijaji ang kata majasi Pak Taita. Demitomi nang kanisangi. Apa kuan kata pogau dosa matu asrimun rimaap. Ang kata madosa de na sempaja de na pogau pasatuli dosa ban na pogau. Naramak kemati-matian ni matu. Iye di matu iye waktu de na pa. Waktu nabi de panatama naraka yer to madosa ero. Ipalepang ijolo. Alam ya'tikum nadhir. Demito ka to pakai nga ko. Kapag ya'tikum tama naraka Demito ka pakai nga ko. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Mapi balimani makaegay. Ba ang kasato pakai nga ka. Kung katau. Kato pakai nga ka. Wa kulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Tapi lo pandangin temi, lo podamnya ka tanya bansamu tu pakai ingat ka. Maka dari pun Allah Ta'ala ikomo tu balik puji-puji langsung masuk. Andai kata dia pakai ingat alam ya'tikum nadhir dia matu ka pakai ingat ko. Nah kada dia gaga puang. Dia dapat dibaca ketok baik ku Jumat ku kampungmu. Dia ulo maka Jumat puang. Sidi. Mamau lu tahu deh ulo mamau lu pun. Mami raja teh, deh ulo mami raja. Mas sapari, demi mana? Kian ro bale, okole masuk na lapangan mapa bute. De gato lawi ko, de gato mobi ko, de nang kato pakai kainga ko, de nang kapul. Wah, iya ko makku itu pale, iya ro tau mainga taja ni lupa si bawa ko. Amu di apa galato? Sini no masalah. Oleh karena itu pada ango biki pada dakwaki wadi jaji ang katau majake dona tapi nasabari idi na mainga nalo masapari si baidi maroma sidi memakmurkan masjid maka orang memakmurkan masjid dijamin oleh Allah menjadi orang beriman. Innama ya'mur masajidallah man amana billah. Imi terroaking masigi na pung Allah Ta'ala tahu mata pe mirip pung Allah Ta'ala. Oleh karena itu PR buat kita. Coba kare wani pema mau bikin tacik dita. Tacik dita wani pema. Tanah penuh masigi. Tacik dita mo. Ganda-ganda ya ku ya pernah melolok pandai coto. Ku boleh. Salah ba ya. Makundri tacik dina to ay dinalay. Mamagi-magi na beringi pung Allah Ta'ala apa tiroang mananungang hidayah materu-teru kang kana wadi padang kay pogo pasuran pung Allah Ta'ala si pakeriu kimata sumundrina pung Allah Ta'ala surga. Demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.